xin rồi lấy tao biết chúng chơi được sao đấy hay đi bác ấy yak si yak rồi tông ấy xe bông lên xe bông lên nó bắt đến mắc hành này Soal interview kita pegang sekarang.
Bangladesh go back Bangladesh go back Tini sing black de parliament khaw no thangnai bisiwa 8 January 2019 je sing CA no protest khanya thang tini chini o tipra hastin no pori tongnai tai chini juborok singo jaga peacefully rally khai tongpro chini sakao police protection dok guli khlaika gaboni potibade sing tini black day hisabe palanya thang dong tai CA jotokhon remove khayasa chini amendment mani no jeng jotokhon no jeng black day palai thangai masana hamba ang central limbo khakti to say already ek ni thangka abono no bhaki ka sunai tabu actually naji norok siwa CA je jaga sik sidul area wa a jaga a an chalung ya haipena chinoro suri sik sidul area simia general area wa tongmon baga jeng abono ponto jeng protest khainai jeng abono jotokhon remove khayasa TSF আন্দোলন khalai thangai TSF কোনো সময় গসি না হাইয়া ব ইমপ্লিমেন্ট ফান খালাই দंथ টিপ্রা হাবো CA ইমপ্লিমেন্ট খালাই মাংলা TSF আবনো বিনি না হামু आं जन देबरमा TSF जनरल सेक्रेटारि tamni bagi nok mitini black day palai jadi tam सिंसिव थानाय 2019 8 तारिख जानुवारि व जे TSF बाय कबक जागेरि हिनै जे सिटिजनशिप एमेन्डमेन्ट बिल न कासुथनि व सिनि प्रोटेस्टार नि साकाव जे आक्रमण खामिनि फायर खामिनि आबन टिसिं तिनि ब्लैक डे आमस बिसि ब्रुम पालाय जाक थांनाय a chalo farak busuk pati mongko abahki injuring tha tabsa doro tai borok ni bahai kon bo condition to ai accident ning tongana ajoro accident naro आ जरब सुनुगो खरकबा इन्जुर्ड खा आरो सिङो सिनि सुमित गुलि हाबका बन ट्रिटमेन्ट खा ताव बक काहनु मोटामोटी ani bung bisojit koloi taw TSM ni former general secretary 2019 na jothon siwo CAB tongmani after sung protest khana thangtani o jagao no o right ekdom place no jung CAB ni against khai tongforo chini police proshashan rok chini protest ni uporoi firing pura firing khayei chini o jagani o chini TSF ni protest ni boro rok injured ngkha नर जतन सिओ जरा प्रेस मीडिया रक जों जागानि जिमिन खारमां माथां गाचिन उपरे एमन गुलि बरसन खायखा जे चिन बर पुरा एकदम माने वाना मासिं जांग थांखा सो नाइदे तिनिन हाइदिनो ओ ब्लैक डे ओम हेमान्या नारगो जे चिनि आंदोलन चिनि जे आंदोलन जे लास्ट चिनि पार्लियामेन्ट आदपुर चलि दङ पार्लियामेन्ट क काखा जे नर्थ इस्टनि आंदोलन जे तिप्राहानि ओ आंदोलन गुलि साव नांखानि किन्तु पार्लियामेन्ट सय अमित बायसा मासागा किन्तु तिनि आं सानमुखो मसे चिनि आंदोलन Zero betonglia tanpa himala jeng 100% achieve kami afono Cino आंदोलन tini jeng 2019 ni je drafting tongma bai 2020 ni je drafting kidu change jeng thanga tabuk tini jeng nukha je tini schedule area o north east joto schedule area o kintu CA no exemption khairika CAB no so that jeng chini o protest ni upor je guli khaimani plus chini o hawa tini CA ja an choli tongmani je hing sajaka jeng press media je central government omno lagu khairika but haipano tini haidino north east kurungi kintu moni protest tini choli tongkho asam already choli tongkho no nugo jeng bo haino chin TSM hoite jeng mon koni mani nemia jeng jese kathang tongsa TSM tongsa jeng CA no jeng protest khaitanai Indian constitution anytime change ngi manu amendment ngi manu so ambai jeng don't worry jeng jodi thangja tongka ke chini jodi protest choli tongka kai jeng chin basa borsa tong jeng omno amendment khaina han manpide tabuk adaro abahki accident ning rok ni singo खरक बुसक दुखमा नायरो नि बिसिंग ताबुक सा दरते काहाम त बो पोजिशन त बरक नि साख खांगिरो आव जों नरबो साइमन ना चिन ताखुक मटम ताबो एडमिटेड बो हॉस्पिटल बनो बिनि पर्सनल बेपारो जों खालामनि गंका चिनि विजिट बु खाइनाय का चिनि सेंट्रल कमिटि रो बिनि उपरै नाकि बोले आक्रमण खा आमदिके जों खानाबो गंका आबो ताबो बदय हॉस्पिटल एडमिटेड बो ताबो तो हॉस्पिटल ना बो no sobaikha miya do bodai riksha release khana ngai so dukhi to abo bo sing chini keso tongo chin knowledge tongo sing abate bo father sing step thangai tong ambai chini norjotan CEO already ani the present president GS the ex president bor explain khaikya sing tini 8 January na taman bagai chini or black do observe khanya nangkam norok CEO je last 2019 8 January sing sara notice sing or strike call khaikya
aboni part hisabe TSF Tripura rajyo kobama jaga picketing khaikya especially highway jaga block khaikya same time no parliament bill nitui kono borok debate choli tongo jeng jefro o time 1 to 2 130 ama hajaro no jeno at kaise borok sino pora attack khani suru khaikya guli jeng direct guli kokjoma nokha sini already sin biskangti jeng oro khaijomani 5 jon guli nangjagate kobama borok on dingkha aboni reference 8 तारिख जाउन ब्रो बिल पास kai pekia फेवा नेक्स्ट डे वन ब्रो राज्य सभा पास खाय तंगमनि त्रिपुरा स्पेशल त्रिपुरा नि मेंशन खाय आफ्रो नि जे होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह ओ बिल पास खायरगलिया गाबनि रेफरेंस सिनि जे गुली कुनांगजाक सिनि खरकबा ते प्लस ते 10-12 जन सिनि वुंडेड इवेंट सिनि जे एम्बुलेंस गुली नांगजा बरगनो तुइ हाजिनि से दसराम चमनि व तेसरक बरगनो एम्बुलेंस नि जे पेशेंट प्लस ड्राइवर फन बरक बुखा गाबक त्रिपुरा राज्य सारा वर्ल्ड न कासाम नजिर बिहिन आबनि एगेंस्ट इन मेमोरी ऑफ एगेंस्ट एवरी डे थांनाय 2020 सिमि जों वानसुका जों 8 जनवरी एवरी डे ब्लैक डे हिसाबै ऑब्जर्व खायजनाय फेबा सिनि जे मुभमेंट आम जों खायमानि बिसिंग बर 2019 जे 8 जनवरी 9 जनवरी बर जे बिल पास खालिया फनो इलेक्शन परेते होम मिनिस्टर चेंज खा अमित शाह फाइमन होले न सेम इयर 2019 नरक सिबो जे 11 डिसेम्बर 2000 सारिकनि 10 टा टाइम बर बिल पास खायरेखा राज्य सभा वो गए जों सारा नॉर्थ ईस्ट का जों 11 डिसेम्बर न ब्लैक डे पालेयो ते त्रिपुरा का जों डिसेम्बर का TSF स्पेशल बुपाल पाले TSF और 8 जनवरी जों ब्लैक डे हिसाबै सारा बছর आज जे 5 जन गुली नांगजाक बल उन्डे नजा बंगनि मुजु खायै CAB नि अगेंस्ट सिनि अम कासे सिनि कैलेंडर प्रोग्राम नाय आं सिनि प्रेजेंट TSR अबनो जों ऑब्जर्व खाय थांनाय ते आं कक सालियम सिनि जरा बर जों मुइदांखाम तिनि सालो बाहाय इन्जुर दिना रनो बसकांग तुबुय मुइतुनि पान मुइतु खायजाक नाय दाबो बो बाहाय स्टेप ना हाजाक जों नायदिम जों लास्ट इयार जों जे मानसा नाहाका स्पेशल पारगान दसराम गान दङ खरक बाना जों सब समय बरनो बसकांग तुइमे फनो जों जे मानसा जों बरनो बसकांग तुबुय बरनो जों बरम रितङ जे बरसिनि कायसा फाइटर फ्रीडम फाइटर हिसाबै जों बरनो ट्रेड खाय बरनो रिकगनाइज खायो आवन बागै जे मानसा सिनि हयते TSF हयते पुरा दफान हयते जों बरनो बरम रितङ आम अलवेज माय फनो जों बरनि बुमुं ते सब समय खोजागै दंनाय ground shot lain ini. Man babu bisi, jalan kamu yo.